Om Swastiastu, Tiang Jero Mangku, Ketut Mekal, Tiang Jero Komang Sudiana, Tiang atur yang ring umat Hindu Sedarma, sejebak Bali, duaning ring raine suci, Siwalatri, damoh ide pemedak ning wentan arse, ning wentan ulang, jadi melunsur pengelukatan tamu iki, ring pengerajak ide betara dalam kupe, Ratu Gede Balian Sakti, ide betara gangga dalam hidup dari Siram Sudana, duaning raine Siwalatri, ide mempaice penugahan, ide betara Siwa, kedon, dijenen restu penugrahan, mangga rahayu, mangga kena rahayu serang sami. Dalam utamanya nih, puniki ide dane pemedak serang sami sejebak Bali, nggih hiriki penglibatan pura Pancadita, ring Banjar Dinas Pujaga, Desa Pekramanongan, Kecamatan Endang Karangasem, iki angganin Jero Mangku Ketut Mekal, dumugi ide dane pemedak serang sami sejebak Bali, mangde kena arahan. Dumugi Santi lan Jagadita, sinep titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.